Nyame ntua woka Emebia Ofa weirechi Nyame hu Ansacha wadin Abanka badon sam Waninka waminem Good morning, my people. I told you this music from Kyekyeku. So na do sasanye Wajake Adebe so na winsanu konyi na bumuno Eda no na betia se atadwe Onyame sumponye na beyi For there Kyekyeku yo Abusianfo se meka cho se aha Akwasi TV program ya tunidi of Lamptey show ana wasungusu a utie no me amedi agudie mo chiame mediane of Lamptey ya menua opon Kyekyeku aka acheke aka Honda Civic mene no ana ti egom a yedi asemu yi ene asemu abane de etwa ekromo Munyusu promo code Cheche. One bet. What the promo code no Cheche. And the penya sika kakra bi asaka with 100% bonus. Yeah, more fun free. So for my come say Jazzy. Also yasuni sansuna tabia takum onu sukura yimu yipa. Nemu musesi mudia. Ya no shafo ene yenya hoho bi ewo ha. Sane dane nyina ana abre nyina ye no. Aha. Jessica nyame osha ya cha. Le kono ya toa so ana. Abusiafo se kaku empanyi se ye gene koku anum. Onipa no ono awa ha. Ade chibia ye tensam foforo. Maka to se wo how bi anasa wa wade sem ana wo fi sem bi hawa fabra of Lamptey show mene menua upon Kyekyeku aka acheke ye be person pisi mu ne de yie atu yie ne de asem no ne poma sibre ye de asim si banyan abuso bo menya wo bi wa mensa nipa so ha benkum so ha ene ye nim na asem a wode nam ye nyina ebe edin na yetie no na asem wo ho no menu mienu adubia ye futuo ye twabi di abata ho na so daache yeso yankoto saa amanehunu na ono edi kan ekoto mu no Mr. Kyekyeku aka Honda Civic memao achen na de mahu se ne dem se yase ne ba ye na se boko de bebia boko ebusia na se wo obi akoto funu so no say what fada bena na honestly wa na dey say aya oda ye the free crowd to aminem kura wie ye be kan na Kyekyeku free kik e fa se funda ka esu pu tie wa beti ahwe so wa beti funda ka no say fada bena minu beko obezo mutu na tie ne guru so no afi no prepe no asie no no adwane tie no beko na ya kan kwa ya de dada funu abrante mpacho be pagya uti kakra e de amame akwasi TV so and wotino kwasi TV the TV so and wotino ya yenim dia wode ba ha yenim afutusem ana de how wode wansem abeda akwasi TV oti TV no so otie yen me pacho ba ma wiase ana amansa ana yahwefo ana yetiefo nyina so atie wasema ode ba na edi nka me bisa wudin pa de sei pacho de me chia watiefo nyina dindu kojogusu na dodo na afre mi si Confion ana se heat na pacho said di kojogusu ne heat ni si Confion o ma me na de kan within ho na pacho kojo ni de e me krada okay owusu so ye me busuan din okay na Confion de e namfo ne agro amidi no na binya no street yo ya ma wakwa babiem na pacho e de pa na how ana de ensem na wo how person dey tudwa me bra pani anokwasem ene tia me tie me wura ho papa na ade a me hwe ni wai hwe no num fine we chen my na kekere no dozo na ade a me hwe no mu se na asema me de betum animu yi me pa cho yakopon be famo so na maboa me sanse ti se me ne motie me bre
na me pacho ni nyina ne se na me ne me my yonkofo bi e na idi agro me pacho nyabotre na ahana wa betena no kire wunsem yie why na ye hu asem no ba haro de obeka no ne ye nso ye no ne ye so ye tira so de aka bia ma to wunsem mu kira e di problem beba yiti nyina ne se na me ne my yonkofo bi ne di agro na ye wo no omo no se bi ska wo mo kakra e kire me itina bebi pie bi aduane ni nsuo ni ntare ni oma bia no omo na ede ben etoto sanyo ma ne mame na se bi so untimi ni pe ni agro na all the time on to turn your mama say esa o kura be funu no kwasem enti when na da kome ne my uncle fu kasa say mesro mo eni de bia na meti ebuso mo ha de enti no bebi omo nyo mo sika na kwan ya na adwuma omo di ana bebi omo fa so mo nyeska no omo nkyere me na mesumi nkoya ade kro na mesumi nyeska ne bi say adwuma bi nkura me my ever ready say meye opini ya no kwasem me ka kire me namfufo ya omo di me enne ochina waka yate yebesi no mo twetwe omo ho eti one day no mo na yes de bi omo ni me di agura che na sene me kan no mo ntimi nyiska ma me de bia inti no o me kire me kwan ya omo fa so a omo nyeska inti na no bi na me wo me kai da na eda ya wada nwumre na boy be 11 ko 12 me da wo sana me yonko ba ko frem se o mehia wo baby inti me mra na yenko hade ti me se ya na ju 12 no me pa twan ya na ju biada no ene o frɛ wo na de ncha na wi 12 na ju 12 okay ti me na me se na ju de well boys no ko to de mi pia na ju ko club no ko ji ani ni ade nti no shida nyema yi bia ti me koy na omodi metena kem no mse yenko no mse chale ye ko hin because ye pia on the normal ye dress ni de ko na mse chale ni ye ko hin no mse wu yenko so pese ye boa na onso nyeska bra be bia boys ni de me ko wura e no me de yi duru ho no mse e kwan ni ye famura kwan mu abe 30 minutes and me ko pie baby bebi mkopi na nipa bebro na nipa na onu minimu biada hihye nwura red ni nyoma nyoma bi a kyese minim bebi efiri enti medru asamba akwa madam fu akwa ka kire me ane se Confion ane ye de oba ne je enya de se obesen wachi akobiem de ahia ne nye esika enti bana oba no kan wonu tum ne gina ha din de be kire obi ano na waye na kyese bra omode me akura secret society mu mesuno esanse na omumu bi ewomu dadanti no amana ahida amumi hu se eyeme nko ameni nipa mu anye bi ame na mfo no yede bebi wom ntino me wom na aja na ska kakra ashase eba ntino society ni wom no so no busumi bia na annual bia no ye wo ade aya na suma na honhom na de adwuma no epe ti ahase nde bra me kono so amfa aponche bra omo papo ntimu ja akoko odwan na ntwie kyese emoawa afedie papa na me koda sore ya yese memfa me ankasa me maame abrantie mensu abusuafo wo ha ana babibia wo bia na wachim TV no ana uko YouTube ana Facebook wa babia eye akosi TV chimto ho ne tie asem a ye kan na exams wahwe ye beto ewo abrabom empanyin se uko no obi tu ne bafo a na wafa bi na de abo kotodwem chim wo fidie ne to ne nyina ye nti aha eye of Lamptey show program chim wo fidie ne to ha ye ntie ensem ne mu ye na obi se ena ye ti ya jinsem aka nsem tie nsem a asem this particular asem we there dangerous wa Mr. Upon one can you ba me and mama na si post it didn't kan wo so di ayonko achi o me dia as wo kan me hunu mo ba kokura o adintra David wonyambo ade no wonyambo se o percentins asem atu nipa na wote a wo David of Lamptey wa asem bi wona se nipa ka ti de wo kan ye ani bre wona fa sesenti wonya ni bra wadan fo nyesika ko bre ko pisika ye ko muso bisa ko kwa na fa so nya usika abi na Pacific nti wo no ahontra ma wo so da e bia wo che nyina so no aduro na adwuma
Obepe adwuma ye. Ba wonim se obu wa na ho kire no bato pe adwuma wonya. David won pe bi ka benya. Adwuma bu agboe. Ene man for fele kwa ina jiska. Dabi oh ofalamte. Ofele kwa asem na waka na se ya anka so ofo ma memra ko ma me so. Asem na ko me ka tinegene ka so mfamra. Ko ni be ko. Ba yo ma me. E yo ma me no se no no twotwo mutwo ndie opemwa. So we are say e ba ya na de mponche ko no busa mponche ne kra firi wa ho. Hwe boys no minim akuma ekura boys no by this time. Woko baby akura baby na wo ko na wadafo se dimachini enkonko pesika no. Wo be so o kire say e di adwene ba otiri mu nso a asem wo ntibi ko tete bebrebe. Na minim se boys na ye ni da ho wo ani da ho. Boni ne ko wie ne boni a no abesu a kire manfo se na minim e na se a wo kire say ofalam ta wo kire bai wo be adwuma wo wiase na nyuma buo manfo nje so bo na ikwa bonto fan nice to fan nice to bet up fan nice and I joy what came na no say iboso alarm phantom eboso eyes joy ubeti ba kwadi biato Samuel Jansu paradise ne yi kwa betimi agibi boy sleep short way as a shortcut in life on person be bre on person be fa wiaso wo ko e ka fa woni brade e o brembre mo so be gina yi e be so cheze en na me ko en me wura ho na si na se e me na sika ne ba na wo de mponche ko na wudi sika wo betra we so be kan ofalanto de mani nwie na se abusuafo ensam na na yeguso a ye no mo e ka no abrante ensam ya o kan ano odene yie pa na bright owuso na mempese wo de nkofo ne din ebetu dwa wa ha mensu ya botre mempese wo de wo mu betu dwa no betimi ensu se o kan asem na ko duru baabi nti sese no ko dwon wo mu right see no mi shasi na no wo mu dwon me da so shasi o da so wo na wo shase na nyibia wotimi asifie scanner ne ban na chilling money apartment high or the apartment ti week na timi baba esai isi kan na ma week bia ti week na hwe timi baba esai oh bia 300 million 150 million week bia and scanner so na ba omo na be kire okwan afa so diska no untimi fa ntukwan kwa abru chiri untimi fa nya japade nti e wo se udise no na wo de ye masem na wo de chili di bottle so ka do ni ma de da to a week maze na timi no mo da ibia 25 o be ye na hwe na no be se me hunu kokoro mutine na dresi from na go we e maze ma no di akire kwaye de oye no asama rahu bia sana ya e maze se ne na for the tikata kesi wo mo ne ma kesi de da onya bi enjono so no na ni tua pa se sikana ne na fofo na nya sika papa onim ebi so na onim o ka cheme kwa nya wo prebu kwa na fofo no ko ya umko ji se sika no o ko duro na mi ko duro na mi nim se e na o mo se atade hwe wuti nko se no anka no kro mo o nda di esi yai mi de wono mi di be jam wasuma from upon o mo betara mu su mo ni chena mu di nko se se o ko ya kase fa ma me brade ha betana o fa lamte di aduro no o mo se me fa ma me bra e na se e me na de mponche nko na de o de rema no eno no ba radio so be kai me patro na musia wo he omo se kwan ren ma found to get some bukume enti se woda so woku ni sisi no mo se me fa me ma me mra falam te musumi enti se woda ne be kwa na mfa no nko enu nti na ma ba se me patro mo wa mfa ma me anko a we de oma hye me dam amfa me ma me anko om beji me ankasa me kra se ne se no eso sacrifice ko o ma me kwa be fa na ka kire no nti na ma ba ha se o free ya kwa ye jo ma me number ka kire no se wo na fofo no mo we omne so ngusu di bottles no make us obi kura de o ma me ni nua obu akoma o we no se fie adwendwe wo da no so ye ni a opeso force nya sika na anko wieye na ko wie fa ma me bra on fa no ma me nkoda we hie ni onko gura nkasa no
enyo Dabi. Kayombo usiswa madwuma nya wo yonko. Ba me pentima nyame ho me pentima nyame ho. Tetia boy. Madam fu we wisu civic. Etiasa me suminya civic. Madam fu we wisu vet. Etiasa me suminya vet. Madam fu we wisu kora. Etiasa me suminya kora. Ba ya ne yenkan ho se ensatia ni nyina nyepo. Nyepeda. Na kokonyini kra ene obreku odi anya dai. Ense. Sese wudi twumedi menye so sasase kura wajibi. Na se o ma me tifi no nim Kristo ana wonfa Yesu magya na nkonkon entwa ne ho nsia ya. Okuna to atwene kwa. Meboa. Abusuafo se wotu na nim Kristo a. Hwehwe Kristo etira kwan. Wo mo se. Na wonam wa na obi eku atwene kwa. Obi be tonsa apatase. 2 cities ne bese on dia kokun. Ba se wo Kristo a ye de be komo e be kum no. Enye adwuma. Abrante enti sese wa pren so say omunkum na nka survive ana. Afa anunti na maba no. Misuru se mewu. Anunti na maba kase. Me pacho anunti na maba no misuru se mewu. Anunti na maba se mo. Let me take it to the candy shop. Oto sa nyi bi da. Oto no uko kra ba se yebo. Oto bi sada. Oto ne say welcome to the candy shop. Na ku da bottle so no. Ese na why watch me say na Ohwe we mu na hwehwe se gom watch so no na bele. Na no ya na mo sa onwum bia no bensa na ba moto. Dorime. Dorime. I just be one. Order 5 bottles of Azul. Chama Confion dey wise. Tina ni di boso. Ti ya ka fa ma me bra ne de. Obewu. Ofalam to obewu bra me ka kire. Sisi nka pra wo prisika na wonya ye nyana so. Emeya na wo dey grow. Bra. Twice fie. Enti wote wana wo pentem anya. Wo bisa bonsam ma wade a wode ma free won. So say monhwe na ye moa ye nwei na. No betra nyuma ye bo nyansa no wo sa. Asem na no. No but say ka me emfa de ka wo beken. Wo be fa kire akokuma me no wi a ka say ono ko beka say ma me ko nkun na yade na okuma me no. Antes ene adantis Matis na wo twese na ye ma ne mfa ne maame no ne ne maame ne nyina maame ne kwa de ye ne maame beka ye ntubofo mu wo mu nko o mu leader no ho maame ne wu pe wa society ni ho ne ne nkoka yagwai because it is saying no we yan kwa ye go society boy I say na wo mu leader no Lamptey boy wan kwa ye bife yem ko boncha me san ko society am ko pare de ejuma ne mra e be Lamptey ayo bi boto na me wo na me no ya ame na mo e boto so ne bi a bensan type a wo do say bi wo to kan bi anu abone bone are Mijila Roche 2000 ma o kasa no me ntine yi Ocha Mijila Roche La Roche no so ye nsane bia so premier ni ya ensa La Roche no so ye nsan eno so je ne say ba ko ye 3 times mi ko club na mi timi jima ko tin woto nsane ba ko masa yunu benye obewu na wona so obeje nkwa me papa ko fusu uda say benye wu Lamptey misremo na ko sesem say o ma me ton de ebru ana de o de hwe de je hwe adwuma o ma me ton de me ko Dr. Mensa o ton de me ko Dr. Mensa nyame aka mo ya what sebe na tu ma me ton ka gira ka je tia ye masom na timi kokko no tensane din de say La Roche no tumi ko je ko to da Roche o se hwan ensa ba ku ti bo ma get ba ku 30 ba ku 3000 onyina wa jai enya sem park ma tu techno use for 20 abo wa na fa ne bisan say eti die ntira me ba trima be ka say ade na wadanfo no ko na woni wo hwe eti mu anti wi asemo jeje wa for the second apartment eye bibi no wo de o investment to papa bi no wo de to abele ena de nsabiem Azul and also ba appear say 150 million tonight no timi to be say and I'm talking about 5 papa nsabon kum shini su na me hwe obi owo wie ati abo ti wuti we oto azu 150 million abo akura do you ti ground bi ntia de ke ye we boy ni sabu fo di no se die we waje uga ya aso ma mi to mu ko we o me na sunzie ayi ba
fojo wo ya ho se Richard papa Richard papa wo so fojo na we adai say ni say wo ni ho abranti bia wo tie program we mfa nyansa sua Lamptey eno de me hu asem of Honda Civic is it there now me here wa dwen kire kakra ma dwen nya say yenye busua ne beka na afi ayi no ntoto ye no me wo ya de ne yakoye yi wo ma me be o ma mi da bi se ma me ni mu ma me de wo no na ebewo hwe se se kwa ye faso no say ye behu nkofo no anke no wo makasa of Lamptey me de asem ye benya sofu bia na so betimi a try etimi atwitwa mama na te say wo dwane nti sofu bi na ese ye pe no eni ase ye de no ma reverse na Asante divine star prayer network sana ese na wo twe se ne aka but the answer ne de be ma Stephen Asante no ana se bi e betimi de na ma afa wa Elvis Ajiman mopa Reverend Osebo nso ho Kofi Amponsa chesa sofu bebre wo usu bempa da Archbishop Danka Williams sofu ogemu nyina ho bia wo ho sofu bia wo ho kwaku bofuo mo asofu ye papa adum chedu amu nyina wo ye betimi de wakọ mo ma bompa ya amam sana ese ye no etinke ye percent ye frema na me no dasane anke ne ma me ne tenase to odazu ena wo eba no esu temi be de sana ma dwene ye ma me no ba na ma chense kan ba ni ko jiske dro meka kura ni nyina be de ye meka ni straight wo pere ba na ku no offense ni say wow ten Ejimi Tiparaku estate adam fonche so ne nam for etie it say wow ni dan out team pachode na you suka be Honda na you suka be wo beton pe na you suka be Krola ba meton na me say twa obo huske di papa mobo na noise mobo papa huske di papa mesremo se wo ya brantie na wuti wiase na wonni namfo bi na nam mo to watch anampa boa wontimi ntobia mesrem mempre competition nyame mre ena ye mre pa me pasa me ni we ya pa die we nya ye no me pasa me nya bie ntimi da onye wono die wuti bia fanisa ena mo hwe ye nwie abrantie kama sisi wo di su ne dam ne agre ho ena nam ehu yanka na kachi mesre ye hwe na da sade onfa o maame ne mra na ye no maame ne ntrase na ono amu nso ye mpesofu bi na sofo no ye mfa ne nkohye ne nsa na omompa na abrantie ntimi mfa fa de mi nim se ade bia ne ho asu awrade ye sana me de nka ofa civic me hu ofa me kasa mo na me hwe wani a wo de hwa abrantie pa na no na wo hwe me yaso se tre wiase ade aduane pa na ne favorite food na de amoto ni katenkwan ani wase wano pen pa weden kan mu wase pen enso mo de amenezia ne ne obe hai sana bi amu de club sitting so kwa na woni ani say ya hu ayi wo ho yi first akwa no bodyguard yi banzawan no wo redu ya wo pie banzawan ku diska om na boye chidom idi botos om na kleni panama ne idi botos gus ne tuska gus straight person dini de wajibia o club dem Confion na medimbo osisia dimbo en wo ye denti ma odin kobo sa 90 bada me highest bomba na ne de me na me ton sake so sa club nda say en sa say na tim to ya e ma 2.3 billion so le ko e ba se ne ebe sia da sane e no of Lamptey so for me so for bo nya me nya so bia beti aba o say ne bia nya me nko for de ombugu ne oh me who see what say 2 billion omu 2.3 billion I say what 2 billion you mama se ke bro ya aduma da se ne fa wo ma me bra
na ye sometimes say ye hu nipa bi atwi ni bone ana wokoto situation bi mu a ami nwene na futuo na ye de ma no ne asode ne okwe enya baby ye mfa ni solution betime ji ye nua no afrim ni da ho bone wo ho enya hwe omu de oye ni da ho bone dua be na etwi yesef me mfa ma memra enya hwe enkomgo ko tra na mfa ene wo da be transe se so kone na mu a yes wo no aba ha ama hwefo ne atiefo a etie ye nyina hu se ono susu oho a obehwe yi na abatan no so na ye de ye matia ye ma ye ni enko wo mo e se aho kire wo enti papa kojos ye besre sa tare ko atim su ni bi hye se se anka sa da wadam fre fake fire fetch ampu water fetch mom we fire fetch o no sante dresse ne dia ne sika ne kura no otugu na afi otonsa asa ontimi ntuata ata de pan se na de se wo beka we fire fetch nenye fire fetch ni bia David we say we kantamanto kanta be ko akaje ti aspect ate ebusia for program ya to ne de Lamptey so ayeye no de bia akosi TV so ena Benchie abeka nsem se wutifie na wo ye yombo na ma bo ne brade bibira ekowie ubone ena ye hwe ye nua bright owusu asem a akoto na te sei opeso ofiri mu a ontimi mpie abusuafo we dia mesonfo wo Lamptey me be kramo sisia ofa Kyekyeku de ansem bienu ana dinkrabe na do be di wona watifo so kakra meka ne futu okay ene boys na ba no nyame ya odum ye nyina ya hoden ene kwasem mumie mfa nya adwuma ene kwasem obi ane ko foso pe ni sika menka se kwa ya foso pe sika na bone bet mumie we se echire no nkowie ne bone so anan ko foso so bone bi anya dai emma challenge bebre we challenge we be peno miso ani bre ye nyina ye fa shi trim se nyina ye kra nya pe obia ne ye fa ne se botaye anyankopɔ de be wiase sanete for obi betime di ya wɔtena bi no obeye obi besum betime di da wɔtɛ obofo mo so libiem sanete abrabote ase sana life tie sare me pese ne Ghana na se wiase ye wo yi na tie ho ase se ewiase no entimi ko epeda na da nyina se uni ato civic anon chesa chincha so to civic uni ebeti ato civic ebia wo beti ato aburo anebia wo beti ato lantra uni ko 100 views enko free ko se chincha them 100 views sebi o 5k no 10 farisa de fedi di ko die kire mo bi ka te yenkwa ya kano ese wo ojo obadam obeti obadam yenye mnema na nsole no hwe watemba ko papa tito mo wo jo ji ye ya no eti dasene ye be fro ye be boa wate kama kuma to ye enko be bia biem obuka se blamiti ha menko ka be na de bai Mr. Johnson na me ye no workings Auntie from Junction no so yate why yo Ebusuafo ye be krakra mo da sene semedi kaka chomo se sanzi omo na soya sene kase pa boy ne need to wole masa adai o se asen man ke bia man it no na se wa asem ya boa ye se da sene fa ma bra o ti me nya me hwe o hwe security is wa ha tabi wa yo de ente ko wa fidi who saying de o so no say koi o ti mo woni o di mo se me ye ntu me ye jamo no so bo wate ewiase e mo bo o fa Lamptey boy ye manimu David yemwa o fa Lamptey be uwa boys be be de be yesuan de yemwa no ne yenyini mfirim why Mr. yemwa no Ebusuafo ye da ma se o ka mo so mo use promo code cheche no cheche no de hia no 1xbet we use promo code cheche ho and awenya achede free lemonade finance so kayo sanete ono so se wa ma no ne na pese sandi sika ebre watifo a se wo UK abrochimem US abrochimem Canada abrochimem baby bia o me de bebro ya da mo se ekwanya so se nya na ye fa so de ye uyi ko enti se free no na me so go yi se uyi na uyi ni Nyame ntua woka Nyame
my people, welcome back on all Akpasi TV show. TV so Sadiada Mekano of Lamptey, Menamidi, Agugi Muchame, Minimia, upon Chichiku, aka Acheke, aka Honda Civic. Ena ete egwam ene asama abahade ete kure na eche polo ene Honda Civic mine washi check yi pe ne de wa nkwa yi Mr. Honda Civic meme wakwa ba na dia asem na be catch with for say dey die na adia chi nkwa de nesa sida just atoye sida ene de mo kase ma wo so wo bre pa se bitim so wo ble wo tumedi would you tie anye I'm sad about just sad yet so much oh enya sem ketwa na me ka wo so mu so promo code chichi no one nice bet no abusia for san worker was it use the promo code one nice bet we your first deposit abenya 300% bonus wow abusia for san ye call ye team for soya sene no na make catch no tab ya takum ono so ho wo menyina soya sene shagzy techno so eboy pa abusia for enem se menya hoho bia ote ha da ye de biba MC huno yenyina ye bebon contain ne akon ho ne akoti na no de sem anana futu a ode be man ye so ya fa bi e de abo ye koto twem and dosti baby a wo bi a DJ Srim ye cheche am yi pa mama we de obetwe wo fidi no akwa no kakra yeah can you mention your name? My name is Jessica. Jessica from where? I'm from Nigeria. I'm from Nigeria. 50-50. My mother is a Ghanaian and my father is Nigerian. But I stay at Nigeria. You stay at Nigeria, yes. So can you speak Twi small? No, but yes, somehow. Somehow, but yes, somehow, yes. Right? Dear Towo, anyone summer opposite a near man saying, channel. Can you explain it to the air? Yes, I can explain. Okay. The thing is, I'm from Nigeria. That's where I stay. What the car can, but your name. Nigeria, Jessica. My name is Jessica. Jessica what? We from? Jessica Akurugu. Akurugu Jessica. Jessica. Or the local kakra okay, so 50-50. 50-50. And you bet me, I understand. Jessica Akurugu. What happened to you? Can you explain it? I have a friend. And she's from Ghana. Where she please can you speak louder? Speak louder. I should speak louder. Yeah. Okay. Where my friend called me for phone. Say Jessica, I get job for Ghana, so make it come to Ghana. There is plenty job for here, so make her come. I said okay. So I come out from Nigeria, come to Ghana. The day when I get here, she gets some woman for this place. Where the woman get big house. Oh yeah. You understand? Oh, Mete. FM media nyaka FM ankasa. Una medwe. And me said you okay nya betimi a class. Oh, Lamptey media wonu say school dey ma come kaka. Mate. I beg you understand? Yeah, I understand. So the woman get big house for Ghana here. So when I miss why? Obi a me dru so. Me bua say be ya obi story no. Obi a me dru so, Mr. Civic. So the girl come on me go to the woman house. Where plenty many girls there for the house inside. Plenty girls. There for the house. Yes, not be many, plenty because I don't go fit. Plenty days so atia na one day. You understand? Yeah, I understand. So I said, where be the job? Make us start now. So the job we want. You tell Mama say where be the job. Yes. Or Mama tell you say where be the job. I asked Mama say where be the job. Be the job. So I want to do the job. Okay. Papa, I don't know say the work be a shower. Hey. Now shower where the girl
tell me say make I come Ghana get some work. If you are show. So then tell me day for Nigeria who take your transport? I commot money for my friend's side where I don't take for transport. Okay, I come to Ghana. So I think say the work be something we can do this job 1 month they go fit pay me, but it no be like that. It be a shower job they won't carry me do. If you are in Nigeria, which work are you do? I don't do any work. You are just sitting house. Yes, I dey sit for house because no be job now. Job no day. Job no you come from Nigeria say job no day Nigeria. Na Ghana where you can get job. Me see Dipo be any munyam. Oh no chrome there. Because say be a Nigeria, won't even far pampans in it on 20. But oba na take am was said na betia come ya. Anka akra beton. Na isi aji ene dey. So to bluff no wait so we son bluff no. Waiting happen for the story. The story say I don't know what to do. I don't get any friend for this Ghana here. Because my mom there for north, you know they here. So I say make I start the work like that because I don't get any job. So I don't start the work when I get money, the woman come out the money, you know give me. When I go a show where I get customer, I bring the money, the woman collect. You do I say one day I sit down and say make her use my man, make her use my brain because the woman want take all my money. So I shift myself. I dey shift myself. We go some place. We go some place. So in the evening I go to the street. I go stand for the street where they look for customers. Can you mention the street name for me? The street. Many street, Bremai Street, the Kronum Street. Many streets where I don't go for the street at night. Yeah. So one day I met one customer. He get money. Some big man will come to my place. Say he want me. Make her stay by his side. I say okay. So I don't stay with the man. The man don't chop me. Don't nag me for 5 months. Chop you, no? Chop say bad tree man. Which man can? And I will be to my car. So now they can't say for saying now, say. Tell them to say, who know now which now who they can't say, no need to care. Chop me, no. Chop they were chop, no. It's who they bet you can say. Say, treat me a chop. So I chop. Go for a chop key a day. And I'm just in the tree, no over can say, Fanasa, I said, Fanasa, when I would travel, I will host to. And in what English, I bet you. And yes, I be a better, but what English, no, from the trees and I will put you. I will be some cemetery, I'm seeing in who can I would say, and it's a son, what you find a son we side. They say, chop, me naming in the tree, dear. Or say, just a dear, no, dino. As a dear day. Because he did, I said, I say, don't knock me. Knock. Knock, and was knock. I see and say, chop. I say, I get chop saving walk out. I mean, they say, no, not be that one. It's something where man and woman go. Chop. Yeah, like medium. Don't knock me. I said, don't knock me. For 5 months. So every day when he can, he come on me go house. Do it not me, no give me any money. I say okay, be my customer, so make I give him chance. He come back, wait not me, 5 months. Come out, no chop money. The man no give me anything. If I give me chop money now, but he don't give me money, make I put for my pockets. Abusuafo and summer appear hano and yansem. Okay, see the program you. I'm not 10 years. Maintains you. 10 years. Another 5 months and another now. I say, well, Nigeria and a young could be friends say, Omran, a Duma pie or Ghana. Share of a service, Sassam will see you. Is he pa? What's all what done for you? Or no, I felt say, Juma be a baby. Brandon call. Auntie, I'll call Binyasem. One year, I walk on wouldn't much my crop. It's a mistake, obey, and Senes will be son, say, a Juma Bay, it's a Fabrofubis and so be son, and down from say Juma Beno. I will end ma. I don't say, I will be sana. Emisana. Now, can you be named her? The time your friend call you, say come to Ghana, the job they here. Can you ask your friend say which job we could do? Yeah.
You mean the time when my your friend call you, did you ask your friend the job you are coming to do? Makami, what? Auntie, that's me kind of. And you're drawing, no be a drawing out in the name. That be me say. I'm just watching your man. Offer actually me see. No, I no ask because it be my good friend, so I think say it be good job where I can't do for Ghana. But you do mistake. So now what should we do for you? So now the problem is that man where don't dump me for here. I no call him for many times. You know answer my calls. You know the house? And I don't know. It be some place where it carry me go. I come go down. Now over here before. And now now over here before you so back come with more. And you don't for being a cat and say, oh, man, Juma Waha. I was so for medical catch of a Lamptey maker say, well, you're banner what you have. No, I don't forget to talk African country, and I say, Kuwait ne, Sanya Manano Flow say, Juma Ba, Nabra, and Bisamu ye. Oh, Asama Akotu Jessica. Obano nims a shower Juma and Modene Bebo. Say, Sabatia Kamama now, Post with die. Say, my men so stress as a one tikana. Uncle. Or the next 5 months. Will be sweet in Akosha baby, I will work in 5 months. I say 5 months. Now, so what time all the 5 months pass? You don't collect any amount. I think say he be my customer, so I won't give him. Well, dear man, no, I customer say only that means the customer. So how can you see the money? How can? Because you say you don't know the house. Now I hear say you people, they help people well. You don't call the number. The number I want take the number give you. You don't call. I don't call. You know. So now if you go to Nigeria, you be like. If you get to Nigeria, you go. I want to stay for Ghana. You no go. No, I no go. I want to stay for Ghana. Where you want to stay for Ghana, but you know money no dey your side. Your side. Waiting. Waiting they stay Ghana. I want better job. Where make I do now? I want start. I want start. You no get hand job in Sanuruma. For apprenticeship. On with you about see how I share no which your dream job? Your dream job. What will dream job? It is in a near Chisepet. Which your dream job? I don't get dream job. That's what I say I won't be a businesswoman. Which business? Business where I go sell things now. Things like the shed where you close things. Yes. That's what I don't do boutique. I say boutique you could dear mu kwa jeni mama na wako. What I mean I want to way. Actually kwa mini. No kwa dear mu so to way. Beba chomania bro. Share. I'm serious. Mania bre pa. Sir, etitwi. Abusuafo asema abahane no enya grokra. Wo so unim nipa no. Unim ni fie ya bayfo ni ya reheba ku no. Badi kan ka se show ye na ko city bi so. Tim wo fidie ne fato me di abudie mu kira no ye from of Lamptey. Bibi nua Opon Kyekyeku aka Honda Civic and ababa we asem ya aba beto hey. In fact they say was so no was person obesa akọ na chi because ade pa bia ni na chi anka wonya adwuma wa ha anka obeye na anka ojai sebe asawo no minia ekwa ba so ne be fa so a e be boa obeye yi na film opasebe so be kire wadwene kaka ye work and viewers ni tie yen obu o wa make say o the business as no bi a ono so dream say bi ono so be kokwan so say ye we wo den tare be me say na ibi na sha say ba we no ono no resi no wo be bo akwa afi no bi ko bo container na container bo da form enough ejika you are helping is so much too much. It's too much. Yes, because you said your cost because you want cost the money. So somebody go feel go help you. You no go feel help. You no go feel help. Wait till you say you want new shop. Wait till you want close. If you want shop, nobody go help you. Okay, any money where you go you fit carry give me, I go try for my best. Just that's what you say. So for your faku dey na wo be ya na baba won ye enyem fato ho. Madika kacho so wo oba na wuti fie. Na se wo yonku bi atukwan na afefe die nso kacho se de akire bra. Wan hwe ya na asawo. Ena odewo kwa akobo kekere ene abaye abatia kemama no sese wo sese de waye ena ode na asem abedan akwasi TV yesu yeguso epem wa ma no we aba ana bibisa na wo ho na benya babia minister na emwo bia wo pese ode bua no bia no fresa number we de gu screen ase no fre
na wo mbo bia yemfa mmoa ababa we wo point cheku ma me nko me comment na se kakra na mehu de ye behwe na mboa me ntie me comment kakra na mehu jo abusuafo osi ye frɛ no dako a oton emu ene aduane e brema UGC wosi se ya oboa obi se ya ma awiase nipa na sesa ne nema e de adwane kenye saa nka obeboa no ono so asema odi abetu dwano no yensantie de otoso die otoso nso ye fa na Alex Meman oso oton TV ne ayi otafo yanka wosi again ho ye no mobo na ye mua no ne ma wo eya na again nso why mistake yesen ko bisa na otro no twi ya and I kind of simple sir eh na why are they twi Matthias mi aha ebediem se blofo beje everyday amame we ne why blofo why na kai we na mi hwe di le kwa che so he so ya che so he top shatter aha and ho dey was say ne wa woni I say top shatter to the free Canada was say yo this girl you are so too much pricey. Your price was say the price no so. How come we say you want to start a business but you want a container full of clothes? You want a container full of clothes before you start your business. Hey boy ne wan tro in English. And it's going to be English. Hey boy when you watch me. Share. Ahana be page 3. Hey. You go to Canada crowd play. We want to You come to the wa. Share you watch there. Ahana be page 3. Mama force him free walk on me nyakwan. Yo yansan kom yenu so kan na me fa ma no ensi. Davido also Accra. Davido enye de owo Nigeria no. We de owo Accra no. Ose obefa oba no obeboa ne bi but enye fu ni nyina. Ose obeboa no. Shatawali ede ne comment about Shatta the top Shatta one down. Wose maame utra yi ose wono de oboa ghetto boys a omi ni bi. Emi enye ojo no obi anka hwe. Adwuma na ose ope no obebo se container se store na ope no obema ni bi no afa ne ma aguma ma no ama ne de aye adwuma. Do you know Shatawali? Yeah, I know that musician. I know. Enko na de musician to. Raskuku. Was see again asem na woka no ono ebi akoto ne da wa hasla onhwe emage no so hia moa onhwe so benenam etu ono Raskuku ono so befa ne ma se ne nwa Shatawali eso obeje store na container ono so betue sika o befa ne ma agum na emom ge ni nhye ye wansa o chi ni street a ge no beti po comment there so really full trim. Mr. Peter have a comment aba family hey share family one ne bo wose mitie nipa no anka manye ye wose ono de oni sheka na ono so beboa obi incredible music so for be ama incredible music dancer Debbie and one drop comment abuso boy kasi e di agre da chi a ye be hwefram of civic wanyamwa ka wanfana sema ma me dan sometimes we be kase o de wasem be dan radio o ton wasem ba mpanyin sis wan ton ya de nso nya no odu you go back to the business show business. No, I don't want to go back. I want to do this business boutique. I know como boa this kind of man now was a quotation show business. Why you be bun ke be boa ji ne mari nyina eti you know be bo You beat me. beat yeah what so twi no what na hane na ha say de bi what aten kachira elo yi de elo eti mame yesrew wanya aboafo ye mpese wo mo beboa no besa akogire street ne so na wakoye yesa ne ma no esa yabubefu yi pa e the problem ebeboa wo enti dasene a day today obeba me kan no akira say blow for that dasene a day today obeba you come then ebeboa bo scan nyina no you gather all the money near the amount give it to you na adwuma a opesa wo de kwaye no the job you want to do
Nenya de se empeso be gina shawo adwuma nim game. We are not going back to the business, the shower business again. Yes I yetiwa Or else we catch you. Asembeto. A problem will meet you. It yesre no. We are begging. Said you didn't assemble that red way. Yes. One of which we can say. I mean, said ye as your problem, some problem, better come to red way radio. Sir, that's all. We will help you. Okay, thank you. So say, Nako, you are fight. Nako, you are fight. Wakuma fight. So unka akuma osi akuma osi akuma wanka akuma akuma fa amana so say akuma your heart desire desire no for wo for kotwi no pa wo kwase enti wala tani ye da wase da se ne no ye be fro thank you I really appreciate everything today asom na be kan church for no wo mo board dey aseda na de mo Shatawale is a musician na no nim to 10 million lashes but I no cry 10 years but I no die. I hear that music before. You know go show me nothing. Bring us I go bring my 30s. He's the one who sang this song. If your boy knows like the one he song. Come to me, I like you. Chop love like this. Oh, I understand. Penny Jacambo. When you know. Come on your age. What about your age? 26. So that's your street age. Is that your street age? Which is your rare age? Your rare age? 26. 62 or 26? Bro 20 na hano. Obo 26. Unya be 30 to 40, 39, 40. Can you call sister ade 18 years? Unya 30. Any sister any wago enti any hwene just street ne ko. After the boutique. After the boutique, you are not going back to the show business, okay? No. If you go back, we are going to create the boutique, the things, the clothes, and the boutique. No, I'm not going back to Nigeria. That musician. Whiskey does. I mean, Picky day your side. Huh? Picky is your No, man. I don't get Picky. You don't get Picky. You get Picky. No, I don't go. Now what to Picky that say? Hey, Picky do I there? What tell he? I wish I was any no na the agro the apam. Yeah, them say na that's a ne the special guest ever. Yeah, that must be baby. Now me come say we use promo code Cheche. Use the promo code Cheche. 1xbet. You go bring money, Go bring money. I use that one too. I go get money. Yeah. Okay. What the okay? So also use promo code Cheche no. Sister, I'm sure you sure what 26. Well, I be old lady. Can you do like this? What 36? Yeah, the best year. Kuntani was it? Watermelon ya di chinchinga be. Watermelon ya di chinchinga ba. Wa bra watermelon so ke for chinchinga ba. Ene yiye kia de. Tip. Biano mata biani na ready. Ati chain. Kan wie. Bobu biani na koshi. Speedy biani na popim. Yeah, I'm a beku yo. Yeah, I'm a beku.